خب امروز یک گپای دیگر به ما مراجعت کرد. از شهر اسفره، سال تولدش 1988، صاحب دو گل دخترچه هسته. شوهرش به دولت بیگانه رفته و در اونجا کشته شدگی هست و میخواهد که یک شوهر صالح کند. آیا تو بخبر هستی؟ برادران تاجیکمان از شرکت شفافرما برای ریختن موی سر، ریش را زیاد کردن، فربه شدن، خراب شدن، میان درد، پادر، گلو درد، برای تمام درد بدن از داروهای گیاهی مهیا کردند. خوب پس به دوست و نزدیکانتان خبر بده. اگر در یکی از این بیماری ها دچار باشند میتونند به شرکت شفافرما فرمایش دهند. دستافکا در تمام شهرهای روسیه بپول است. پس این رقم ها برای تماس در رقم ها واتساپ ایمو وجود دارد، میتوانند از اینجا فرمایش دهند. پس این خیلی باشد خودی ها زیر زنگ میزنم. از شرکت شفافرما فرمایش دهید. اگر از نام شبکه صدای امید گپ زدید برایتان تخفیف یعنی سکیتکا کرده می شود. اینها سبب خدا شفا می دهد. خوب برادران عزیز، انا این برادرمون یک شبکه آماده کردگی هست در یوتیوب با نام MF Films. نه همین شبکه سلک شما در زیر همین ویدیو میمونیم یک در آمدن نظاره کنین. در شبکه بهترین فیلم های تربیوی، موضوع هایی که برای منفیت همین ملت، برای منفیت همین جوان ها هسته، یک در آمده تماشا کنین. حتما آبونه شوین، دستگیری کنین. خدا خواهد به نزدیکی بهترین فیلم ها در شبکه همین برادرمون می شود. سلک در زیر همین ویدیو حتما یک در آمده ختم ببینین ان شاء الله. اگر پسند آمد حتما دستگیری کنین. خدا نگهبان. روز مرگم حاجت برگریه بسیار نیست. بعد مرگم داد و وای و ناله ها در کار نیست. گر نداشتم قیمت در زندگیم پیش تو، و دریغا مردم یک خیری تو در کار نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل تماشابینان و هموطنان گرامی قدر. خوب برادران عزیز، یک نوار کرده گذاشتیم. یک خواهر اسلامی ما و شما خواست که به یک شوهر صالح و شوهر برایت. الحمدلله بسیاری جوانها برآمدند، خواستند که اپا را به همسری قبول بکنند. خب امروز یک گپای دیگر به ما مراجعت کرد. از شهر اسفره، سال تولدش 1988، صاحب دو گل دخترچه هسته. شوهرش به دولت بیگانه رفته و در اونجا کشته شدگی هست و میخواهد که یک شوهر صالح کند. خود میگه که من زنی صالح هستم، الحمدلله 5 وقت نماز خود را میگذارم. خوب میخواهم با یک مرد به شوهر برایم صالح باشد. کدام اگر از شما بخواهین، مرحبا این همین رقم های خود همین اپ هست واتساپ. خواهش میکنم کسی که گرفتنی باشد میتواند که همون شخصیت مراجعت کند. هر انسان زنگ زده و برای بگیم وقت خود را گذراندن این کارا نکنین. از خدا شرم دارین. هر کسی که میخواهد زنی صالحه داشته باشد، مرحمت این رقم هاش با سراغش را از خودش میگیرین، میبینین خونهشون میبینین. اگر به شما پسند آمد میتونین که با این اپا ازدواج بکنید. این برنامه را به خاطر آن پیش گرفته ایم که امروز ها میبینیم بسیاری از مادران، خواهران، اپاها به شوهر هستند. حتی شخصانش دیدم که در 40 در آمده است، 45 در آمده است، حتی یک بار شوهر کردگی نیست. و بسیاری مادران شوهرشون از عالم گذشتگی هستند و بسیاریش مثلا به سبب‌های گوناگون شوهرشون سرشون دادگی هستند، یعنی که جدا شدگی هستند. اینها هم میخواهند که شوهرهای صالح داشته باشند، خوشبخت باشند در زندگی. و بسیاری برادران را دیدیم که همسرشون از عالم میگذرد، یعنی که گفتیم که به سبب‌های گوناگون جدا میشوند و میخواهند که زنهای صالحه داشته باشند. میتونین مراجعت کنین ان شاء الله. تا چنین امکان با شما کمک خواهیم کرد. خواه اگر یگان برادر نزدیک باشد، زنگیر باشه، خواه یگان مادر و اپای نزدیک باشد و شما پیشنهاد خواهیم کرد. و اگر که دریافتم که نکردیم ان شاء الله که در همین شبکه‌های اجتماعی نوار کردن میگذاریم تا هر اپا و مادری که به شوهر خواهند برآمد میتونن که با اونها رفته از نزدیک شناس شوین، ببینین همدیگر را، بعدا ان شاء الله عائله برپا کنید. خواه مادران باشند، خواه برادران باشد، خواه هر کسی که باشد. ما همین کار را ان شاء الله به خاطر همین دست گرفته ایم. بسیار باور کنین مشکل است به همسر بودن. قدر زن را از همون برادر بپرس که یا از زنش جدا شدگی هست یا زنش از عالم گذشتگی هست. و قدر مرد را
аз ҳамон хоҳару модаре бипурс ки шавҳараш ё аз дунё гузаштагӣ ҳаст ё ин ки бешавҳар аст. аз ана онҳо бипурсен, баъдан иншоаллоҳ ки мефаҳмед. бе зану дандон ҷаҳон зиндон бовар. марде ки зан надошта бошад, зиндон беҳтар аз ӯ аст. ё ин ки апа модаре ки шавҳар надошта бошад, зиндон беҳтар аз оне ки танҳоӣ аст. аз оне ки дасти бар зино мезананд бисёре аз бародарон ё ин ки хоҳарон, ҳар касе ки бошад. не барномаро пешниҳод кардаем. мисол баҳона накаванду метавонанд муроҷиат кунанд, шавҳарҳои солеҳ дошта бошанд. ҳайф ба ҳамон модаре, ҳайф ба ҳамон хоҳаре, ҳайф ба ҳамон апае, ҳайф ба ҳамон бародаре ки имрӯз дасти бар зино мезанад. ҳайф бар ҳамонҳо ки дари дискотекаҳо мераванд, ҳаёти хушона месӯзонанд, дар қадои раҳ биромада меистанд, барои 2 сумпул ҳаёти хушона месӯзонанд. вой бар ҳолашон. баҳона нестай дигар. бовар бикунед, ин телефонам бигем, ин шабакаҳои иҷтимоиам як неъмати бебаҳо аст. як шансе шудааст ки бо воситаи ин иншоаллоҳ тамоми корҳо пешрафта мешавад. муроҷиат кунед, иншоаллоҳ зиндагӣ қаб бошед. ин зинову ин корҳо ҳам оқибати хита месӯзонӣ, ҳам дунёи хита месӯзонӣ. камтар синни солат рафт, на фарзанд дорӣ, тра дигар кӣ мегирад? ба ҳамин сабаб ҳоло ҳам вақт аст оила барпо кунед, хушбахтиро бубинед. ҳамаи дунёда хушҳол будан ин хушбахтӣ аст. инсон вақте ки дар зиндагӣ хушбахт бошад, ӯ дар ҳаёт хушҳол аст. вақте зиндагие ки зан набошад дар ӯ, зиндагие ки дар ӯ мард набошад, хок бар ҳамин зиндагӣ. марг беҳтар аз ҳамин зиндагӣ. марг. чун ин нафс як чизе ҳаст ки ягон кас кафолат дода наметавонад ба худаш ки ман ҳамин корро намекунам. ягон кас кафолат дода наметавонад. на шайхаш, на қорияш, на олимаш, на ҳар кас. ин нафс инсонро ба ҳар ҷойҳое мекашонад. имрӯзҳо мебинем падар бо духтари худаш зино кардестай. имрӯзҳо мебинем бародар ба хоҳари худаш ё ин ки модар ба фарзанди худаш, наъузу биллаҳ. айрӯи чи? айрӯи ҳамин нафси дунёӣ, айрӯи ҳамин нафсай. ва мо шумо мегӯем воҳ лаънат бар ту, ту кофир будаӣ, ту оқипадар будаӣ, ту фалон. ҳар гапе ки аз заҳанмон бирояд гап мезанем. мо шумо дар ин ҳолат бояд баръакс дуо кунем ки худоё аз ин роҳ моро нигоҳ бидор, моро ҳидоят бикун то ба ин кор даст назанем. гуфтам ку ҳеҷ кас ба худ кафолат дода наметавонад. боз имрӯзҳо мебинем дар шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне ки зани фалониро қапиданд бо марди бегона, марди бегона зино бо зани шавҳардор. ин гуна чизҳоро мо шумо дида истодаем. аз кадом сабаб аст? аз ана ҳамон сабабе ки маҷбур амиро оиладор мекунанд. ё ҳамин бачаҳоро ё ҳамин духтароро падарашон маҷбур ба дӯсту ба наздиконаш метиҳанд ки духтар розӣ нест ё ин ки бача розӣ нест, ва дар зиндагӣ ана ҳамин хел корҳо рух медиҳад. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам ба мо шумо иҷозат дод. духтарро бубин, чеҳраи ӯро, гапзании ӯро, роҳгардии ӯро, феъли ӯро, рафтори ӯро то ба ту писанд бошад, баъдан шумо оила барпо кунед. на ин ки ҳар касеро ки шуморо маҷбур карданд шумо оиладор шавед. падару модар ҳуқуқи хеле баланд дорад, аммо дар оиладор шудан онҳо ҳуқуқ надоранд, ҳақ надоранд ки ту бояд фалон каса гирӣ ё ин ки ту фалон каса нагирӣ. дар инҷа ихтиёр дасти ана ҳамин фарзандода ҳастай, дасти духтару дасти писар дастай. инҳо ки ба худ писанд карданд, ягон касари роҳи инҳоро бояд ки нагирад. агар хоҳем шумо духтари шумо хушбахт шавад, оянда бигем бадбахт нашавад, мо ненишона мисол касе ки розӣ нестанд натиҳншона ё ин ки писари шумо. маҷбурӣ оқибаташ ҳамиай. хуб, иншоаллоҳ дӯстони азиз, гапро зиёд намекунем. касе ки мехоҳад муроҷиат кунад, марҳамат метавонед ки муроҷиат кунед. иншоаллоҳ бо хоси худованд дар хизмати ватан, дар хизмати халқ, дар хизмати кулли бародарону модарону апоу хоҳарон ҳастем иншоаллоҳ. дағмон бодо бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.